Miaming video si ja technical group ai sam mutum Jupiter ngasigi khoi video si di tech news ki makha charak poina CES 2019 abdi consumer electronics show khoi gi Las Vegas USA da bangdo ki ba so chide sida karam electronics ki gadget samsung karam kari electronics ki ki potoki gi abdo myang pun khangmina se khoi gi kanu ngasigi ahamba je khoi Bell Nexus hariba company sina magi flying car hai tare ne car pai bi CES 2019 handaki kanu chide sida ma so sida ui khra aduga magi kanu je feature se ma electric ki kanu ne car or air taxi hai tare ne Uber company siga Uber hariba Uber haga Uber haga hariba company siga ma siga kanu tor collaborate tor ga sabane aduga magi pham migi mai passenger ga driver ga mi taruk hai tare nade mi manga phamba ya capacity ni mongda lai se aduga 6 liter ducted fan oiba fan taruk pang da ba 2020 di pau gi manung da akhoi gi hariba Bell Nexus ki flying car se khoi uwe hai akhoi gi LG hariba brand se gi chu khwai no ba magi TV rollable TV ai tare ne akhoi gi LG signature OLED TV R hai je hariba TV si launch tore magi feature se 8K ni aduga mongon yauriba kwai ding unique feature hai ta magi MSP order se kam nam da ma se box mo kadang da kano ne rollable TV display se box mo da thupsal ga yaudi do roll to da pang na kendo ko ba kano se magi yamna phajaba kan rollable TV ni LG ge fast aham mani ko gi TV world sida man aham rollable TV pu thoije LG na aham mani aduga magi support ore Amazon Alexa support ore aduga Apple AirPlay 2 se siju mon support ore hoi yam phajaba makhal gi display ni roll to akoi gi futuristic oi ba tare akoi gi thajada ba pot ngatan haji technology ni chakhla pai matam udoije rollable oi TV ni mayam puni min se akoi gi rollable oi TV si matam kam thun akoi gi imphal da kun manipur da yorok page habdi hab chawk habdi ngam di adubu yam thun yorok pa ya bai thajaba dilai akhoi LG ki signature OLED TV R akhoi mathang asidi akhoi Russia da based of company akhoi Yandex cyber male mai ko mane Yandex cyber internet giant company sina magi oiba anobu magi project moina akhoi driverless taxi ai tarin driver chung yaw duna thawbe ba taxi ma launch tawre ma si na kanu ne passenger kanu ne tawne ahamba akhoi driver chung yaw duna akhoi congested driver traffic jam over from the come mind or Gamase Yam Akogi, Jabson Tong, and go futuristic over Suzo. Nam Akogi, Yendexi project, Makal project Siki Makada, Kogi, Yendeski, driverless karma, launch of Madu, Koi Mani India, Yam Kaku Changi Nedo, Alan Percy, Ubang Ajab Dalako, Yendexi projector, driverless car. Akhoi mobile wallet sida su angak pomo in handak 2019 gi CES consumers electronics show sida sida Royal hariba kenogi akhoi America da based of Chinese company sigi Flexify hariba makal gi display hangtong gi no flexible over display gi display makal sigi phone ma akhoi 7.8 inch sangba phone ma akhoi launch ore ma sida akhoi gi kana je Snapdragon gi Qualcomm Snapdragon 845 na power to bani aduga magi base variant da laidori se 6GB RAM 128GB ROM ne aduga magi quick charge support to mangon to kan to aduga dual camera ne rear khatani mangon da dual camera oje do front da yaw da magi je adu kanu da rear da lai se 16 plus 20 megapixel ne aduga quick charge support to magi battery je 3970 mAh soiba battery dum jawre Android Pie ni aduga water OS na run to bani asi adu magi mamal se chawna 99000 mu sumaina lei adu ahoi India market ta di Europe pachikar matam da yokton habdi ngam di adu Europe lagadi akoi market se di kar mamal da lakpage habdi min se akoi gi Royal gi Flexify okay anda ke so se de da akoi gi Samsung company gi su ma gi su anu no gadgets ma ma ko putoki bele adu ma gi ndak putoki Samsung gi 5G smartphone 5G oiba smartphone je ko market ta Samsung ni hana na phangan gani hana ko Samsung company dagi andagi so se lautoki le aduga magi 8K resolution oiba quantum QLED quantum LED gi oiba ko 98 inch ki magi TV ko launch gi ma se keno ni quantum dot technology ni mangon da yaw aduga QLED HDMI 2.1 support oi mangon da aduga AI
AI features yaurba akoi TV da AI yaw kuzma kenogi Samsung gi sina ahamba AI features yaw automatic intelligence yaw je aduga quantum processor yawre mangod yam nungai se akoi Apple gi iTunes support tore aduga keno su Apple AirPlay 2 su support tore ahamba ni Apple company dagi akoi na smai dawdana atopa brand gi kenom da iTunes gi support tore pa dagi Apple AirPlay 2 gi support tore pose aduga moi yamna faja faja Samsung gi su anta launch gi le akoi Samsung smart board ka naga okay masini ngasi gi akoi gi 2019 gi CES Consumers Electronics Show achide sida kari karam akoi gi khwai digi oiba latest oiba koi na khwai digi na consumers na pangani kham do hamjabani atoba mayam ma koi gi health ki oiba koi gi mayam ma launch ogi bele adu madu mayam dum cover to bangam dobe koi akhatna ba video kitam keno technology siga sana ba keno manga khatang khangal hamjabani masi dum ta mayam waro biro adu masidagi hen ba koi gi technology gi ba news mayam chum pudun lak chege ngasi gi dam ta television jagger ge ai gi channel sibu like to ba share to ba kam video ba ka bino ngasi gi dam ta di